Hadin ke jingkre jongga school shinong halum umpi umsning ban kentiu kerdan sya ka secondary school ya ke belatip kum ka persara upper primary school lum umpi ka dorbar shinong rengkat bat kibor pengyai school kin perlong ya ka third carnival fest arajar arpolai ha umsning ha ka ba ka jingpun kre kalaya cacaj bat on sedang nadula syai kesengi kata ha ka khat ar terik urisau arajar arpolai bat on pun kutpan ha ka khat sau terik urisau arajar arpolai hamadan yo umsning Hagini glai singi lenter jong ngati kata masa kindon shibun ki jingpen bernya kentup nadu ki jingi lekai beper ki jingpen bernya daga syat karwai ka siau bat kiwei uba jol cedekhar uba di sekretari shinong jong lum umpi haba keren ulong ba jingpen long ya kini kata masa kadi ki jing temu ban irap kersan pisa ya ki jingdon kam jong ngati ka skol bat ha juga por ulebu ya ki jing kentu syaboro ki pajba ga jela khamtam nari boh district Bakinwan siang kata masa kum ke jing kersan ya ke jing temu jong ke shenong ban kentiu ya ke skol persera upper primary school lum umpi hagati ke sengi kinwan ru kinong rawai bapau jong ke jela ki bakentup ya usam la one job soklet bat kiwei kentup de ya kinong shat bat kinong rawai na por riboh district to kuble pi baro to page yang ini ke channel di nagaliang jong ke dorbar shenong umsing lumpi in pelong ya ke third carnival fest nadu ka khatar khatlai bat khat sau tarik Oktober arajar apulai kini ke carnival fest ke jing temu ke jungi ke lomba kumba chukan ken mau kundiat ba kadon ke school persera ke ba aga jiat yang ti jungka ladap arsan senam mencem senam ila celebrate ya ka silver jubilee di kumbalong adu menta karang don tang adu ka UP di hadin ke jing penbek bat ka managing committee haringkat ke jing trelang bat ke dorbar shenong umsing lumpi wilayah rai mungkin upgrade no itu school haga secondary di habaya abang ipek habidi berkata mo shibun kijing bangi haban mo gi bangi habidi berka finance di nakaliang gajungi i pelong ye di program ban kum sibenta bangin yo ban menyarap ban kentiu ya ketika school bangin la upgrade no na UP syaka secondary di kumbalong munta habidi bat ke ban snai di building nakaliang juga dabar snong lastang ban ya syakmat kendari kidon pade se ke jingduna ba habidi bat ya aliang ka finance ba imla ban pendap adu munta di na kata ka phang nakaliang gajungi i narai bangin pelong ya di carnival fest kum sibenta banarap ya ketika school di hagani gopor ngakhot ngawari pi baro di parlok ki ba e ki bathon joga thamri boy bat ki wegi district banyawan ban pensingai banyawan ban simbentalang ha ketika program ko jungi khnang ba gani program jungi kalong ka basiso di kendiat awi pai di program ketika si ke program ko jungi kan sedang nadu kopor sibaji aga khat tarik bat ak khalai tarik kendon ke dancing competition overall nam tabar khoi ke besem menta bat ha ke dancing competition ka first prize kalong shipo hajar bat ka second prize san hajar bat third prize lai hajar ti ha ka sau tarik kindon ru ki artist ki ban penberengya ini ketika si kumba di samla one job soklat di way kaitor ibla pauha jo rilum kasi nang tai Ricky Mauri Walter Wahlang kini sadon berperform ketika si indon ru berpelkut ya ketika si ke sau tarik da DJ Mark di ban pensyai pensuction ini ketika si di ha sau tarik kandon ru ka bempar housing kebana kalian jungi kinong penyak ki organizer labu agresi pat ka prize jong ketika bumper house di kalong san pau haja leshbon